Ekitabo ky'okuluga eshura ya 28 ebijwaro by'abanyamurwa. Oyererize Aroni mukuru wawe n'abatabani Nadabu, Abihu, Eliyazari na Itamari obihe omu Bisirayeli bankorere omurimo gw'obunyamurwa. Okorere Aroni mukuru wawe ebijwaro birikwera bimuhiise ekitiinisa n'okureebeka gye. Kandi ogambire boona abarikumanya munonga kubaziira abonyejwize omwoyo gw'obwengye bakore ebijwaro bya Aroni okumushoroora abone kunkorera omurimo gw'obunyamurwa. Ebijwaro ebi barakore nibyebi: ekyaha kifuba, efodi, ekanzu yaayo, n'ekooti y'akatimba, ekikwemba n'ekyokwezirikisa. Kandi bakorere Aroni mukuru wawe n'abatabani ebijwaro birikwera babone kunkorera omurimo gw'obunyamurwa. Batware eby'okukoresa ezaabu, emyenda ya bururu, eya bujwa, eya karari n'eya bafuta. Ebya efodi baryagikoresa ezaabu n'emyenda ya bururu, eya bujwa, eya karari n'eya kitaani. Abahangu babyo babe nibo bagikora. Egirebire mu bibero aha mabega biteerane emikugiro yaayo yombi efodi ebone kuteeranwa. Ekyokwezirikisa ekigikorirweho ekirikirwe abanyamwoga kikorwe nkayo kandi kirukwe omu bintu bimwe n'ebyayo: ezaabu, emyenda ya bururu, eya bujwa, eya karari n'eya kitaani. Kandi ogire amabaara abiri agarikwetwa shuhamu. Ogasharureho amaziina g'abaana ba Isirayeli, amaziina gaabo mukago gahandiikye ah'ibaare rimwe n'amaziina g'abandi mukago gahandiikye aha rindi nk'oku barikukuratana omu bukuru bwabo. Nk'oku omusharuzi asharuura ah'ibaare akamanyiso, obe nikwo washaruura ahari ago mabaare gombi amaziina g'abaana ba Isirayeli ogahamise ezaabu ekwegyere. Ago mabaare ogatahabire mu bya efodi eby'aha mabega gaba g'okwijukiraho abaana ba Isirayeli. Kandi Aroni aryaguma atwara amaziina g'abo aha mabega ge gombi omu maisho ga Mukama kuba ekiizusyo. Okore omuzaabu ekwegyere eby'okuhamya amabaare n'emikufu y'ezaabu eshemeziibwe 2. Ogikore omuzaabu ehotoire nk'omugoye guhotoire. Okore n'ekyaha kifuba eky'okumanyisa eby'oburyo ekikozirwe omunyamwoga. Okikore nk'oku efodi ekozirwe. Okikore omuzaabu omu myenda ya bururu, omu ya bujwa, omu ya karari n'omu ya kitaani kingana embaju zoona kikubiriine, oburingwa bwakyo bube kita n'obuhango bwakyo nabwe kita. Okiteho emishororongo y'amabaare 4. Omushororongo gw'okubanza gubemu amabaare ga sarudiyo, topazi na barekesi. Omushororongo gwa kabiri simaragido, safiro na arimasi. Omushororongo gwa kashatu huwakinto, karukedoni na amesusito. N'omushororongo gwa kana beruro, shohamu na yasipi. Gona gahamibwe omuzaabu ekwegyere. Ago mabaare gari 12 k'amaziina g'abaana ba Isirayeli oku gari gahandiikwe nk'oku basharuura akamanyiso. Buri rimwe rihandiikweho izina ryaryo ahabw'engandi 12. Kandi okorere ekyaha kifuba emikuufu ehotoire nk'emigoye ekozire omuzaabu eshemeziibwe. Oheshere ekyaha kifuba empeta z'ezaabu 2 ozite aha nshonda zombi ez'aha mutwe gwakyo. Orabye emikuufu y'ezaabu yombi omuri ezo mpeta ez'aha nshonda zombi ez'ekyaha kifuba. Emitwe yombi ey'emikuufu yombi ogikome aha by'okuhamya amabaare obone kukikwasa aha biremu bya efodi eby'aha mabega aha rubaju rwabyo orw'omu maisho. Kandi okore ezindi mpeta z'ezaabu 2 ozite aha nshonda 2 ez'omukugiro gw'ekyaha kifuba ogw'omunda aha rubaju oruri haihi na efodi. Kandi okore empeta z'ezaabu 2 ozite aha mukugiro gw'ahansi ogw'ebiremu bibiri eby'aha mabega omu maisho ahu birikuteeranira n'ekyokwezirikisa efodi ekirukirwe abanyamwoga. Kandi ekyaha kifuba bakikome aha mpeta za efodi bakikomesa otwenda twa bururu nibaturabya omu mpeta zaakyo kibone kuza aha kyokwezirikisa kya efodi ekirukirwe abanyamwoga. Ekyaha kifuba kireke kuyuga kikataana na efodi. Aroni aryaguma ajwara aha mutima gw'amaziina g'abaana ba Isirayeli agahandikirwe aha kyaha kifuba eky'okumanyisa eby'oburyo yaaba naataho omu mwanya ogurikwera kuba ekiizusyo omu maisho ga Mukama obutoosha. Kandi omu kyaha kifuba eky'okumanyisa eby'oburyo oryatamu Urimu na Tumimu bibe 2 aha mutima gwa Aroni yaaba naaza omu maisho ga Mukama. Aroni aryatwara orubanja rw'Abisirayeli aha mutima gw'omu maisho ga Mukama obutoosha.
kandi oryakora ekanzu ya efodi yoona ebe bururu. Egire ebisya by'okulabyamu omutwe. Egire n'omutarizo ogurukira okwehinguririza ebisya byayo. Nk'oku bakora ebisya by'ekijwaro kya kitaani ngu etataaguka. Aha mukugiro gwayo ogw'ahansi obazirreho ebirikushama komamahanga ebirukire omu huzi ya bururu na bujwa na karari bigwehinguririze ohundemu amajigo g'ezaabu gagyende nigaza ahagati yabyo. Eijigo ry'ezaabu rikuratwa ikomamahanga, eijigo ry'ezaabu ikomamahanga bityo bityo okwehinguririza omukugiro gw'ekanzu gwona. Aro naguma agijware yaba naaza kuheereza ago majigo gagambe yaba naaza omu mwanya ogurikwera omu maisho ga Mukama kandi naarugayo atakaafa. Kandi oryakora ekipande ky'ezaabu eshemeziibwe okisharurireho enyuguta ezirikushusha nk'akamanyiso kasharwirwe ah'ibaare ezihandikirwe ngu oyereziibwe Mukama, okite aha kikwemba obukwatanise n'otwenda twa bururu kize omu maisho g'ekyo kikwemba. Ekyo kipande kiguma aha buso bwa Arooni kandi Arooni aryayekorera okutashikirira kw'Abisirayiri okubarishiisha bareesire empongano zaabo ezirikwera kiguma aha buso bw'obutoosha zibone kwikirizibwa omu maisho ga Mukama. Ekooto ryagiruka omuri bafuta n'ekyo kikwemba nakyo kikore omuri bafuta kandi eky'okwezirikisa ekyo okitarizemu amabara gacwererine. Batabani ba Arooni bakorera ekooto n'ebyokwezirikisa n'enkofiira okubahiisa ekitiinisa n'okureebeka gye. Obijweke Arooni mukuru wawe hamwe n'abatabani kandi obashukeho amajuta obashorore obeeze babone kunkorera omurimo gw'obunyamurwa kandi obakorere empare za kitaani bazijware bareke kujwara busha. Ezo mpare zirugye omu bwezirikiro zihikye omu bibero zijwarwe Arooni n'abatabani baba nibaza omu ihema ry'okubugabuganiramu nari baba nibaza ah'itambiro kuheereza omu mwanya ogurikwera batakaayeretaho orubanja bakafa. Ekyo kiryaba ekiragiro ky'ebiro byona aha ruwe n'aha baijukuru abarimu kurata.